te kiwe ki prakoro pila bania rongnam na banta banyo ban sakia kine ki artle kitem ne don itu ki pasno do maka korung ye kayore diribe rengoy phi wat nom skeu ba ka korungi kamyo hakawai kaske kan sayorong final te wan man kersan banai min sem ya kine player jong kine ki artle ki kor nang ne na po re khasi jongi te menta hikum de ngersayo wasdang ya kene ka jingere kai pan united don haki official jongi ban penyat ya kene ka jingere kai bapong ya ka jersey rong and gentlemen, may I have your attention, please? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Bapaknya ada jersey kebarong yong. Kita ada Lincoln FT. Jersey nomor 2 Tembok Lincoln Goalkeeper. Jersey nomor 8 Marshall Lincoln. Jersey nomor 8 Putra Bobby Donlang Lincoln. Jersey nomor 10 Register Lincoln. Jersey nomor 10 John Billy Lincoln. Jersey nomor 10 Pekrau Kupar Lincoln. Jersey nomor 8 Lenin Lincoln. Jersey nomor 8 Barrios Lincoln. Jersey nomor 10 Inardo Lincoln. Jersey nomor 8 Putra John Bantai Lincoln. Boston Lincoln. Kita siap kembali. Jersey nomor 8 Chaprang Lincoln. Jersey nomor 10 Putra Snowboard Lincoln. Jersey nomor 8 Mayan San Lincoln. Jersey nomor 10 Neban Pinsnai Lincoln. Jersey nomor 4 Badak Lincoln. Batu jersey nomor 00 Today Babian Lincoln. Head coach Gilbert Lincoln. Manager Bill Lincoln. Batu Pesio de Bully Lincoln. Fishbone ya ke playoff bat ya ke nokya jongka Kor Lincoln FC. Play. Sama ka Kor Tony FC. Ibapong ya ka jersey rong sau strike. Jersey nomor 8 Putra Banket Thongni. Jersey nomor Tik Thongni. Jersey nomor 9 Joining Star Thongni. Jersey nomor 4 Jaffer Thongni. Jersey nomor 9 San Kupar Thongni. Jersey nomor 8 Deepernik Thongni. Jersey nomor 4 Mevan Thongni. Jersey nomor 8 Abshanbor Thongni. Jersey nomor Khandai Silver Star Thongni. Jersey nomor 4 Ryan Thongni. Ban jersey nomor 4 Lam Pran Thongni. Kisah sekian kilom kumni. Jersey nomor 4 Dame Pinran Thongni. Jersey nomor 4 Penyat Biang Thongni. Jersey nomor 1 Richard Donaldson Thongni. Jersey nomor 4 Joining Thongni. Jersey nomor 8 Khandai Frankie Thongni. Jersey nomor 4 Khandai Don Kupar Thongni. Jersey nomor 9
Iborsan thongni jersey number khatsau Badabiang thongni badu jersey number lai Nishanpur thongni head coach de Lumlang thongni manager de Ash thongni badu physio de P thongni Rishbor yang players bad kinam penyaj Jong Kakur thongni FC Kumle Sibun Loop. Kakur kami ka pentai kelas yang profesional di kakur nikoi. Dan aku sendiri bro atli ini dikur bagi mereka. Kalau aku besar ini semua orang kakur di pilihan mereka nambah kena jual mesin bro atli dikur. Kemudian yang dengan Yang pertama yang dia kait bersama dengan nama hak bagi mereka player berhasil ekor mereka bapa ekor thani karyawan hadiah sarway kagol. Dengan yang disebut show yang mereka atlet. Ketawa kenting dia. Ai yo. Buat air din kan di ini dah boleh
player balong tim kita kalau berkikuai jadi pet jadi step yang ini players. Ini lagi nasi isu bagi lagi khamba haduk pendekut kata ini kan kelas Ini kuri meeting ya. Hari kaya deh. Isi itu dia lagi. Ini batu itu lah. Ay, sisi. Dia akan sudah ini. Ay, yang diperkemat nak besar di khutmat ini. Lima bulan dah, dia kai jumping player besar. Kalau kum kajian kai, sebab lima bermutu. Yang kalau yang berpihak kai perlu kamden, tapi yang berpihak perlu kamden. Kita pihak kum kita di player berada kai dan dia kai mention. Dan apor pada kabut jope. Hingga shot, hingga dam, hingga bisi, hingga pinai kadet dia kabul. Kuna berdekat hati gol. Ada mereka keret mak, mereka kelamit omla mana banjo. Minta kesyam sakarai jauh di official Johnny. Mereka kini diarut di kapten. Kendrai baik direct. Dapat berikan. Pra, jersey number pra.
Congratulations medal cup yai kapten John Kakur Nikoi manager và coach các bạn chi tiết chú ý
Ba pintu ba berpenai yang ini ke awak. Kiok ya ke medal gol. Ya ke trofi champion. Bat ke cash prize ke balong rimpau Haja Amerika. Uनको kapten uनको let kapten collect ya ka trophy dan medal. Ya ka cash prize uनको coach. Ya cash prize collect coach. Mana? Sampai sakti. Indonesia yang interview nomor 4 Halamit Kipres Kinekumen Kinesha Te Sana nga weh. Diyan to. Cimut bis. Beliau berkembang Kalau ai kemarin Kalau itu ada kebanggaan, ada fokus. Karena sebenarnya ya kesuni waktu Islam ini belum jadi keton ketiga, keton ketiga. Dan meskipun ya kami nonton kalau kendok ini ke turnamen, kami semua kami yang ke turnamen tim tour dan meskipun nanda kuring kau ini Kumulasibo ni kapten juga. Dengan kena champion kapten pra, makanya kaji ya kai, makanya kaji football seperti yang ni ka first interkur kalakut berkalawai mata, tad hanu pangili kendogang nasab senang. Kumulasibo, ublay donongan ya pi bro artim, kumulasibo.